Muraho neza abakunzi ba channel yacu. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru yateye benshi ubwoba kandi ikomeje kuvugisha abantu hirya no hino mu Rwanda. Ni inkuru y'umugabo wahuye n'uruva gusenya wo mu karere ka Ruhango uvuga ko yahuye n'akaga gakomeye nyuma y'uko umugore we amukase ubugabo bwe akoresheje urwembe mu ijoro yiryamiye. Se byagenze bite? Ni iki cyaba cyatumye umugore afata icyemezo gikomeye nk'iki? Komeza urebe iyi video kugeza ku musozo kugira ngo umenye amakuru yose aba ari kuvugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Rwanda. Ni amakuru hari guturuka mu mudugudu wa Kanyinya umurenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango. Havuga ko umugabo witwa Bwanakweli hari kwitabwaho n'abaganga nyuma y'uko umugore we amukase ubugabo akoresheje urwembe. Ibi byabaye mu ijoro ku itariki 2 Kamena 2026 nyuma y'uko aba bashakanye bagiranye amakimbirane akomeye ku mugoroba. Ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru nyuma yo kuva kwa muganga, Bwanakweli yavuze ko we ubwe n'umugore we bari babanje gusangira nk'uko bisanzwe, ariko nyuma baza gutongana bikomeye kugeza aho n'abaturanyi baje kubakiza. Nubwo byari byagenze gutyo ngo bageze igihe cyo kuryama, yumvaga ibintu byarangiye kandi ikibazo cyakemutse, ariko hagati mu ijoro ibintu byaje guhindura isura. Bwanakweli avuga ko yabyutse yumva ubushyuhe budasanzwe ndetse n'ububabare bukabije. Yirebye asanga umugore we yamaze gukoresha urwembe amukase ubugabo bwe. Yahise yihutira kujyanwa kwa muganga, aho abaganga bamuhaye ubuvuzi bwihutirwa. Abaturage batuye hafi y'uyu muryango bavuga ko usanzwe urangwa n'amakimbirane ya hato na hato. Bavuga ko kenshi bumva impaka n'amakimbirane hagati y'aba bombi, ariko ngo nta n'umwe wari witeze ko iki kibazo cyagera kuri uru rwego rwo gukomeretsa umuntu mu buryo bukomeye nk'ubwo. Nyina wa Bwanakweli yavuze ko yababajwe cyane n'ibyabaye ku mwana we. Yavuze ko nubwo aba bashakanye bashoboraga kuba bafitanye ibibazo bisanzwe byo mu rugo, bidakwiye ko umuntu afata icyemezo cyo gukomeretsa mugenzi we aka kageni. Yongeyeho ko ibyo byakozwe biteye isoni n'agahinda kandi ko bikwiye kubera isomo imiryango. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hassan yatangaje ko umugore ukekwaho gukora iki gikorwa yamaze gutabwa muri yombi. Polisi yavuze ko afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Mbuye mu gihe ubugenzacyaha bukomeje iperereza kugira ngo hamenyekane neza uko byagenze n'icyo amategeko ateganya. CP Kamanzi yasabye abaturage gukomeza kwimakaza ibiganiro mu muryango ndetse no gukemura amakimbirane mu mahoro. Yibukije ko igihe abantu bananiwe kumvikana bashobora kwegera inzego zibegereye aho kwishora mu bikorwa by'urugomo bishobora kugira ingaruka zikomeye. Ni inkuru yasize benshi bibaza uko amakimbirane yo mu rugo ashobora kugira ku rwego rwo guteza ibikomere bikomeye nk'ibi ngibi. Wowe ubibona ute? Ni iki wakora kugira ngo amakimbirane yo mu rugo akemurwe mu mahoro mbere y'uko afata indi ntera? Twandikire igitekerezo cyawe muri komanteri. Niba ukunda amakuru yizewe kandi agezweho, kanda subscribe, ukore like ndetse usangize iyi video inshuti zawe. Mwakoze cyane kudukurikira, tukazongera kubageza andi makuru mu nkuru yacu itaha.